Oruguto rugita magombora gara Mchuchu Mparo Town Council hamwe na Nyamweru omu district ya Rubanda. Ukunduza oruguto katandika ebiro bibiri byo kubanza omwaka gw'2024 kandi rukaba rushemerire kwa mukaga omwaka nugugumwe kandi empatani yona ikaba iri kumaraho sente ziri kwingana kahumbi kamwe na miliyoni nkaga konkana hati turukabaga kuwa abaturage n'abebembezi nibagira ngo bwanyuma yo kutandika umurimo ogu bagakoraho kake babura okusiyo baheterire nduru bacipata no mu murimo ogu bagaruka nabwe bayekozesaho kake rero bagaruka babura na hati. Wilson Begumamu orkansaro mu town council ya Mparo nagira ngo bamaziro bwire bwinji bari kutera nduru abo rugutoru wagezaho no kubuza myishenjero wabo wabahamize government ikashashura chipatana kunkana hati ecyaremere tubakachimanyire eshonga abantu bali kubona bono urutindo hariho no gwanozi waramburoro hariho no rundo goruguru orota baganisa na Rubanda abantu bali kubona bona bwe zintindo so turi kwebuza government urutindo orota baganisa na Rubanda district na Rukiga district ecyaro tumubata rukora n'ikiruka Africano baryebuza hamwe na Aida Babimpa nagira ngo cweka cyango cyo ruguto tarhe cyakozurwe nangwa nabusha kandi betombitura government ahabo kuremerwa kumara ruguto rwabo ikwe balisha babancingo rugudo kurukora bakarutera first class maramu bakatugana mu Rwanda kumara enyezi mukaga yija yawa batakarutandise kwa yijire haza ko mu nyezi 10 baje bayirabisa mugureda barabasha banjora aho kubarugireho babura babura kakege nyezi 8 nabwo gwashwa gwara Chairman wegombora ya Mchuchu Edmund Shah nagira ngo bwa hati tibine cyo gukora ahabo kubo ruguto nebyina byonka sizamane mpango konkanye nahora ikolebe mu ruhanga batiro twakarovati turo tuce munonga twino bwoba kugira ngo injuro buyaza kutandika kugwa hine ahera za kwika ukashanga nejinkuta hebakozire yahatwara habwo kuba bine karuvati sempango munonga zire zaryoma ezikabakabere barato mu mpanga zamani konka bali kututamo tuce turiya kandi nabwe nawaza yo hati na waikayi tokabasa kushanga ho mukozi bakashwa bapakire ryoma ryabo bakwata umuhanda bayeje umujwekero wa mukuru wihanga district ya Rukiga Zadosh Kamsime na jango ruguto rurabaniseme byentambara ebyemshuburo hamwe nebyo kwerinda mu district kandi nanjye jango bwahereruka kugamba na chipatana akamgira government tekamuherize sente zo koreso mu rumogu turimo turakora tubira government nanga kaba ministers baroga kunuya tugeze no gusitama no twabagambira kandi batamiza mu contract tukamire sente kuko barazimuhe araza kutandika kandi kashabire kugira ngo bazimejwa n'urugudo rukorwe abantu baruha abantu banoga na mwabizo waraboyo urareba abantu ko binane kinika tibashimirirwa ahubwo ahubwo baragira ngo kubanza urwabineza pipes ziratwara mizi kurungi Mnyamahuriro witu Katerire Small mukuru wa Shitongere cya Pati no murimo Jotham Taremwa ahigira abatura okugumisiriza empro yana mangu murimo gutaka hoire na contract nabona kimangu tuka hoire onka bombe no bamangu nuguza namaze ngo utekererwe onka twena nanye na kama banje manya winkikererwe kandi ntakorokera kubasa cyona kureba ngo uteje umurimo gwagenda mu misho yaho kandi kugira ngo niyo kukererwa yonka ko no genda mu nozumanya niyo mirimo yawe byose ntekateka mu nyunguto yo mpekere muri Kigezo region Abwatayali West Gashakwa Jime Emmanuel.